Stiglo je vreme da tetoviramo banane. Samo da se zna, ovo nije bila moja ideja, ovo je bila njihova ideja. Previše fancy da bi sjebala ove savršeno nove starke, a i naravno ne želi da ostavlja bakterije po celom studiju sa svojim prljavim nogama. Kad držite mašinicu, može vam biti naslonjen ovdje, možete ga čak i ovdje nasloniti na ovu samu plastiku, u zavisnosti od toga šta je vama prijatnije. To je bliže ovaj prst ovom vrhu, to je veća stabilizacija. Nikako ne držite mašinicu ovdje i ovako detovirate, nego stavite kako vam odgovara ili ovdje, ali nikako ovdje. Nakon 6 sati tetoviranja banana, hajde da ih merimo. Ova je opšta katastrofa, opšto govno, malo manje govno i ovo.